mwiroreri ni kiumia kingi kihituku kuma rĩo rĩrĩa twĩrĩgaine na ngagucokeria ngatho nĩ gũkorwo atĩ nĩ wĩroragĩra gĩbindi gĩkĩ gitũ kĩirio to gĩtheri na ũgathoma maingĩ megiĩ ũrugi. Ũmũthĩ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra, twĩragwo mwana nĩ kĩrathimo kuma kũrĩ Ngai. Na ndamwĩrĩire nĩ ngũmũrehera chef ũmwe wetagwo Triza, ndiĩ kana no mũikare rĩrĩa twarugĩte nake na maoko makĩruga na one of the students kana tuge an upcoming mother tondũ no agakĩgĩa ciana mũthenya ũmwe wa mĩthenya, etagwo Harriet, nĩ student kuma harĩa cukuru wa KISS. Koguo nĩ magũkorwo makĩruga hamwe, makorwo magĩteretanga nĩguo nĩ tũkorwo tukĩmenya maingĩ. Nĩ ngũmũ explainera kĩrĩa twĩ nakĩo mwĩroreri witũ. Ũmũthĩ tũrathondeka irio cia lactating mother. Lactating mother nĩ mũtumia ũrĩa ũrongithia, mũtumia ũrĩa watanahĩrwo na kana gake nĩgetha ongithie iria rĩu rĩkorwo rĩ rĩega na rĩna hinya nĩgetha mwana ũcio ahote gũkũra ena hinya. Ũmũthĩ tũkũruga beef stew, tũkũruga main meal na main meal itũ ĩgũkorwo consist of ĩgũkorwo na beef stew, ĩgũkorwo na brown rice na ĩgũkorwo na mixed vegetables cia carrot, broccoli na hoho cia colors. Na oho nĩ tũgũkorwo na ga smoothie getagwo apple smoothie, ĩgũkorwo ĩthondeketwo na oats. Oats nĩ njega mũno cia nĩ ũndũ wa lactating mother. Haha twĩna kĩndũ gĩtagwo broccoli, twĩna nyanya, twĩna dania, harĩa twĩna cukari, ĩno nĩ bitharĩ ya gũkĩruga nĩgetha irio ikĩgĩe cama. Haha twĩna ginger, twĩna soy sauce, twĩna garlic, twĩna nyama tũgũprikukĩte tondũ nyama ĩtĩkaga time. Twĩna oregano spice, twĩna hoho colored nĩcio ciĩtagwo capsicum kana bell peppers, twĩna carrots, karati, twĩna mint, harĩa twĩna cumbĩ, twĩna bitharĩ ingĩ bado harĩa ũguo, harĩa twĩna tomato paste, na twĩna green apples, na twĩna red onions, harĩa twĩna oat. Nĩ tũgũcokete oat itũ kabere nĩ ũndũ wa kũ break carbohydrates. Carbohydrates nĩ ciendaga kũbunjabunjwo cia oats tondũ ingĩaga kũbunjabunjwo ũthondeke ũguo directly nĩ sometimes nĩ rehagĩra mũndũ problem ya digestion. Na harĩa twĩna brown rice tũgũprikukĩte, nĩ tũkwambĩte kũruga mũcere ũcio kabere nĩ tondũ mũcere wa brown nĩ ũtĩkaga a bit of time kũhĩa. Mũcere ũcio ũkoragwo ũhana ũguo ũtarĩ mũhĩu. Tũkwambĩte tũgakaranga gĩtũngũrũ, tũgacoka tũgekĩra garlic na ginger nĩgetha mũcere ũyũ maita maingĩ ndũkoragwo na cama. Kabitharĩ gaka nĩ tuongereire mũcere-inĩ ũcio nĩ ũndũ wa flavor. Na kumania na hau rĩ nĩ tuongereire maĩ maitũ mahiũ, mũcere wendaga maĩ mahiũ. Ratio ya mũcere normally nĩ twĩkagĩra maĩ, wakorwo twekĩra gĩkombe kĩmwe kĩa mũcere twĩkagĩra cigana cia maĩ Brian? 2 twĩkagĩra 2 cia maĩ. So ũmũthĩ nĩ ũndũ mũcere ũyũ nĩ mũmũ ndũhĩaga na ihenya, so njĩkĩrire ikombe 2 cia mũcere na ikombe 5 cia maĩ. Nĩ nyongereire gĩkombe kĩngĩ kĩmwe kĩa maĩ nĩgetha at least ũthiĩ na mbere na kũhĩa na mũcere witũ nĩ ũhĩire. Ũguo nĩguo tũrugire mũcere witũ wa brown wetagwo wa gĩtĩri. Na rĩu tũgũthiĩ na mbere na kũruga indo ici ingĩ nĩgetha mũtumia witũ ũrĩa ũrakĩongithia na kana gaitũ gakũre kanenehete. Tugaga atĩrĩrĩ, gaciarwo konge na makai merĩ. Niĩ ndiũĩ gũtinangia gĩtũngũrũ ta chef ũrĩa nyonaga magĩtinangia, no nĩ ũgũtinangia ũguo. Ũtinangia itũngũrũ icio, tũtigũtũmĩra ciothe na nyama, harĩ ingĩ gũthiĩ vegetables-inĩ. Nĩ ngũkuonia ũrĩa tũgũtinangia vegetables icio. Ũgĩtinangia hau na nĩ ngũkorwo ngĩtinangia carrots. Sawa. Na rĩu kwanyu Harriet nĩ kũ? Mami na baba maikaraga Thĩka. Maikaraga Thĩka? Koguo ĩ Bond hau. Koguo nĩ tũraria Gĩkũyũ kĩogo. Gen Z. Ĩragĩthaka we. Wewe Gen Z? Ĩni. Na niĩ gwitũ nĩ Nyahururu. Nĩ igua Nyahururu? Nĩ ndĩramigua. Nyahururu kwĩ heho mũno kana? Kwĩ heho. Kũu nĩkuo gwitũ. Kũu nĩkuo gũciarĩrwo na kũrerwo. No niĩ gĩthomo gĩakwa. Na wĩkĩte chef mĩaka ĩigana? Chef rĩ. Niĩ ndekĩte chef mĩaka 3. Thukuru ĩrĩkũ? Ndekĩire Kibondeni College. Nĩ Kibondeni College? Aca ndimĩoĩ. Kibondeni College ĩkoragwo harĩa rĩrĩ Lavington. No rĩu nĩ athamire gĩũka haha rũgongagongo but bado no makĩetagĩra
Strathmore School Boys na Kianda Girls. Mabataire kuhia maguta nigetha tugacoka tugekira gitunguru gitu na garlic na kekege na ginger. Very good girl. So mutimia wa lactate ri kana mutimia uri orongithia ri ndendaga irio ciake ikarugwo na maguta maingi no tumaguta o tunini tu. Na riu hali etiri we kwanyu ni urugaga Maria wainuka cukuru wauma cukuru kana ni wetagirira mamu wanyu akurugire? Gwitore utire mwanake kana ni mundume kwi kitchen ona anake no marugaga koguo kila mundu naingigira kitchen no muhaka riu gitunguru gitu no kirahia wega twitagwo sauteing togo sote gitunguru gitu kiarikia go sote wega ri riu tukuongerera garlic gitu na ni darikia riu ka garlic gaito ri no karathie na mbere na kuhia wega tugweterera kahie wega biu nigetha karute kamunungo kau kega. Mutimia ucio orongithia ri ni endaga indo cia brown muno ni undu wa gwikira iria riake hinya rikorwo rina hinya nigetha mwana akorwo nake ari ona hinya. Riu we ndenda gukuonia guthondeka puree ria tukumithondeka. Otore ngukwirite mutimia lactating ri kana mutimia orongithia ri ndendaga maguta maingi so ona nyama ri nyama nduguraga iria noru muno uroraga nyama iria itagwo lean meat nyama iria tari na maguta maingi nyama ito no iroka wega riu kiria kingi ndenda tuongerere ri ndenda tuongerere bitari cito nyama ino nigetha tucoke twikire the puree, isn't it? No gaikaro kinyihanyihagia mwaki tondu once wekira tomato puree ri irio ciaku ni cinyitaga riko tutikwenda inyite. Kira kingi tugucoka tuongerere haha ri tukuongerera ka pinch ga cukari ungi break mbegu cia nyanya ni twikaga ni giaga na getagwo te kauchachi kugagata so gacukari kau ri ni gaturutagira kau gagatu kau. Kira kingi tukuongerera ri tukuongerera tomato paste beef stew ni ito riu mwirori tandu muthu tugie tuguthoma uhoro wa irio wagio ni kuri ukiongithia mwana ndenda gubundithi kaundu kangi kega tukongi kubundithia mwana amoyago ikana kanini ureka kumoya ni kumasaje ureka moyago niguo gakorwo akitamburukia mahindi makore kwagiriire. So kumassage mtoto ama kumkanda mtoto ina faida nyingi sana. Moja wao ikiwa ni kwamba itamsaidia huyu mtoto kulala vizuri na pia kuondoa gas kwenye tumbo ambayo pia mnaita colic na kumnyosha mikono, miguu na limbs. Kwa sababu unapata mtoto akiwa tumboni huwa anachukua ile inaitwa fetal position, yani amejikunja namna hii. So amezaliwa yuko nje lakini bado default yake ni kujikunja. So ni wewe unahitaji kumnyosha in a very gentle way kwa njia ya kumfanya aweze kunyoka na kulala vizuri. So unapomchukua mtoto wako kumkanda, ya kwanza ni kumwogesha. Na wengi wetu huwa tunachukua tu mtoto vup, hata kama amelala unaanza kumchange, unaanza kumingiza kwa maji, mtoto analia sana. Huu mtoto hata kama haelewi maneno, ni binadamu na anataka ile, anahitaji connection ya wanadamu. Kwa hivyo anza na kuongea na mtoto wako. Muamshe gently, mvue nguo ukimwambia unaenda kumwogesha. Hata elewa lakini sauti yako inamreassure. Kwa hivyo tunaanza na kumwogesha kwa sababu tunataka kufungua pause na pia tunataka kufanya huu mtoto akuwe very relaxed. Hii inaitwa mommy lock.
Unamweka hivi, unamuogesha mtoto wako kama ametulia. Lakini kwa leo hatuogeshi mtoto, tunamkanda. Mtoto wetu utampa jina ambayo unapenda. Mimi namuita Princess, yani mtoto wa malkia, maana mimi ni malkia. Haya, tuanze. Umeshamwosha mtoto wako, umemtoa kwenye maji, umempanguza vizuri, ametulia, unamlaza hivi chini. La kwanza utapanguza mikono yako because umemtoa kwa maji na maybe ziko wet. Pili utagusa mafuta yako na ufanye hivi. Why? Unajaribu kuwarm mikono, usimshtue yule mtoto. Utaanza kwa miguu. So utamshika mtoto wa mguu, unapoanza kummassage, watoto wengine huwa wanakataa kwa sababu bado wako a bit nervous. So utapata mtoto amekunja mguu kwa nguvu. Usimlazimishe. Unapomlazimisha ataanza kulia. Na akianza kulia hapo ndo shida zenu zimeanza, maana massage inafaa kumtuliza mtoto, sio kumfanya alie. Na ni wakati mzuri sana wa mama au baba kuweza kubond na mtoto wake. Mguu wake utaufanya gently namna hii, unanyoosha polepole, kisha unaanza kurudisha juu. Always wakati una massage peleka kwenye moyo. Yani sasa moyo uko huku juu. Kwa hivyo utashinda ukikanda hivi peke yake. Utaanza gently and then unaanza kwenda juu. Unamkanda mtoto wako na firm strokes, lakini si kwa nguvu sana na si laini sana. Kwa hivyo utaanza gently mguu wa kwanza. Usisahau huku chini. Unaona princess wetu anaweza kuinua mguu kama mtoto wako. Huku chini una massage, unafanya namna hii. Na kama mtoto wako ana shida ya gesi, unafanya hapa katikati namna hii. Maana watoto wengi sana unapata kwa sababu ya vyakula ambavyo unakula ana gesi nyingi. So just massage kila kidole, unafinya kidogo, unafinya kidogo, una massage, unapeleka juu. So ukisha nyoosha hivyo, damu imeanza kukimbia vizuri, unaanza kunyoosha namna hii. So utakuwa unafanya miguu hivi, una massage, unanyoosha. Una massage, unanyoosha. Kisha miguu yote miwili. Chukua mafuta yako tena, warm mikono yako. Kumbuka main focus ya mtoto kumasajiwa sana sana huwa ni area ya tumbo kwa sababu ya ile gasi ambayo wanasikia. So tutakuja hapo baadaye, tunaenda kwa mikono. Unaanza gently, una massage hivi polepole, ukimwongelesha mtoto wako in a very reassuring tone, kisha unanyoosha, kisha unaanza kupeleka towards the heart, okay? Gently, polepole, una massage mtoto wako, ukimwongelesha, you can do circular motions, unavuta, kisha the same kwa hii. Kisha utanyoosha mikono yake hivi. Usifanye ha. Okay? Tunaenda polepole. Kama unaogopa utaanza na mkono mmoja, unanyoosha, kisha unashika wa pili, unanyoosha. Unahesabu 1 2 3, katoto kamenyooka. Unaileta juu. 1 2 3. Then 1 2 3. Akiresist usivute. Endelea kwanza kumassage circular motions mpaka mtoto atulie. So utapata umeinua mtoto wako hivi. 3 2 1. 3 2 1. Kisha mkono na mguu. 3 2 1. 3 2 1. Tayari mtoto atakuwa ameanza kulegea, unamwona ameanza kurelax, anacheka. Unachukua mafuta yako tena, warm. Sasa hapa tuseme ndio hiki kitovu cha mtoto wako. Utaanzia hapa ukifanya circles ndogo ndogo, mviringo hivi. Polepole unaenda round and round mpaka hapo, okay? Wakati mtoto ana gesi, tumbo lake linakuwa limepanuka, yani inakaa distended. Na ukigusa ni tight kama balloon. Ukiona mtoto yuko hivyo, usiende kufinya kwa nguvu. Hata wewe ukiwa na gesi ukifinywa tumbo, utahisi ni kama kuna a lot of pins zinakudunga. Kwa hivyo unaanza gently. Tutaenda 1 2 polepole tu, clockwise hivyo kama vile saa huwa inahesabu. Ukifika hapo unawacha. Utarudia hivyo 5 to 7 times. Kwa nini tunafanya hivi? Tunafanya hivi kusudi gas iweze kusonga. Unapomaliza 5 ama 7, utamuinua mtoto wako hivi. Usishike huku, unashika hapa kwenye paja. Kisha unamuinua gently hivi. Na unapofanya hivi, tafadhali weka diaper na uko umeiweka hivi. Nafikiri unajua ni kwa nini. Kwa sababu unapomuinua utamsikia akitoa hewa, usishtuke, endelea kumshikilia, atatoa kinyesi au atatoa gesi. Isipotoka si lazima, usilazimishe. You go back to doing that and then now you do what we call bicycle wheels. Unapomfanya hivyo, unarudia kumassage hivyo. Kisha unarudia namna hiyo. Ukimaliza, rudisha mafuta yako. Sasa unafanya strokes za huku kwa shoulder za mtoto. Watoto huchoka sana kwa sababu wewe unaweza kulala, ukichoka utageuka. Mtoto hawezi mpaka we uje umfanye nini? Umgeuze. So huwa anachoka. Kwa hivyo utafanya what we call cross. Utapeleka hiyo hivyo, very firm but not too firm. Hivyo namna hiyo mpaka shoulders. Huyu mtoto atakuwa ameanza kunyooka tayari. Tunaenda kwa next stage. Utamlaza mtoto wako na upande
kama hajatulia. Kama ametulia vizuri na kitovu kishatoka, unamlaza hivi na unageuza kichwa chake kando. Acha tugeuze hivi kwenye kamera. Kamera manaone mtoto wetu namna hii. Okay? Atalala very comfortably. Shika hivi, anza na miguu. Tulikuwa tushakanda but unarudia tu, unataka mtoto wako atulie. All this while unaongelesha mtoto. Kumbuka si chombo, ni binadamu. So you keep talking. Then unapeleka juu. Pole pole, circular motions. Na kama ni mtoto msichana, nitaonesha siri hapa. Tunaendelea hivi, mabega, hivi, hivi. Na kama mtoto wako analia ama unaogopa kumlaza kwenye tumbo ama anagesi sana, utamweka on the side like this. Mkono princess wangu haijikunje vizuri, ama acha tufanye hivi ndio uweze kuona hivi. And then you massage while you're holding the baby. Unamkamata namna hii, unammassage. Kama ni mtoto wa kike, unaweza kumtengeneza, Waganda tunaita kawina, unatengeneza makalio yake vizuri, una shape, okay? Unakanda. Ukimaliza utatana mtoto wako gently. Sasa atakuwa anacheka na usingizi unaanza kumkamata. Shika hivi. Sasa kwa watoto siku hizi, kuna wengine utaona utosi ukidunda. Sasa isikufanye ufikirie kwamba utosi wake umeshikana bado, hata kama haidundi, iko very delicate. So here, just apply oil. Usimassage. Kisha kuja huku kando, massage namna hii. Unaona? Hivi pole pole, ukiweka focus pia huku kwenye shingo ya mtoto wako. So utakuwa unakanda na vidole vyako kwenye shingo, gently, unakuja kwenye uso, unafanya namna hii. Pole pole, kwa mdomo peleka round, hivyo na nyuma ya sikio. By this time, this baby should be almost falling asleep. Ukimaliza, utamvisha mtoto wako, uweze kumnyonyesha, na hivyo ndo tumemaliza kukanda mtoto. mwero ri tukoba tukunde mai tugicoka tuko tukionera turathi na mbere na urugi witu wa muthi na ndugahe gucenjia mitambo ndukahuti remote ikikare hari iri. mwero ri guku no turathi na mbere ntoko tugicokerio gibindi-ini gitu ukorwo ukimenya maingi haria tugukinyitie na nginya haria tuko tukiendelea haria tugukinyia tukeherere mitambo thio na mbere na kwirorera ni ndirehoka ona no urageri wi hau mucii. By the way, broccoli ni njega muno na mutimia urongithia. They are very rich tondu iria riu ni riumaga ririega muno ni undu vegetable. And then mutimia akiongithia ri ni endaga vegetables cina yellowish. Meanwhile ngiruga vegetables ciakwa ri ngwiri turathondeka smoothie yake umuthi ya apple smoothie, isn't it? So uria gwika ri uguthitha apples icio. Vegetables cito ri tutiguciruga muno no gucisote tugucisote onacio tondu tutienda vegetables cirugwo muno. Ino smoothie ituri tutikumikira cukari tondu apples cina cukari waguo na yogurt ni ya vanilla ina cukari waguo no ni kuri andu mari sweet tooth. So ungienda kuongerera ri no wongerere uke cukari iyo na dates ukamirutania ugacisoak halafu ugekira ki ukaruta mbegu hau thiini ugamisoak ugacoka ugacikira ha ukablend hamwe ikoragwo nacio ciri sweeteners. Step ire gituguthie ri tutirenda vegetables citu ihe muno kuria tugwika ri riu ndenda gwikira ici hoho tugarure rita rimwe kana meri turikie no uria ciena rangi muthaka cihana ona mutimia ucio akire irio ici ri ni appetizing ona nginya kwi maitho make twambaga kwirwo atiriri ndehunaga yamba kuona kiria iraria.
murari. Chef Brian, karibu sana. Asante. Na tutigokaribisha ndirona tatukuona tani yaku. Niyo agane kimuingata riko riako muruge riko riako ucoke murekuhe. Athikira thine muthi ni gwitikira ni wenda cokia ngatho ni ndu wanyu guka ni mwa kawira muthaka na no wabe warito kwa mundu ihari mucie tuthina Harriet mundu ngira kumera sawa mwirori wa Inoro njitagwo Harriet Wanjiru ngwenda kugithia mam na dad hari mucie aratakwa othe maradora ni ngwenda kumagithia o kenda ku follow social media no thie Instagram njitagwo X Mang'ara kana TikTok njitagwo H Delia murathimo ni Ngai. Thank you. Nawe Triza. Thank you. Niĩ nĩ fundithanagia ũhoro wa kũruga wĩtagwo upishi bora. Irio ici nĩ healthy kwa mũndũ o wothe. No mũno mũtumia ũrĩa ũrongithia na nĩ tauga nĩ thengio mũno nĩ kwĩrorera kĩbindi gĩkĩ kĩa Irio to Gĩtheri TV na mũthiĩ na mbere na kwĩmwĩrorera. Ngai witũ wa muoyo mũrathime. Asante sana. Muoyo ino akorwo kigona ni no ngũciria koguo na indicate nja mũno. Na ngwiraga hingo ciothe ukirora tabarira ino ukageria ugeka kaundu na wewe tweka ndukae guthoma na hatiri undu ureka we hau muci ukiruga ugekera kiria twaguthomithia manani ukaruga utaithwi niguo nayo ukorwo ika maundu mega inyo kiumia gikite majitaga Chef Njogu Brian ugenda kunyona haria mwena wa Instagram kana TikTok ni Chef Njogu Brian, Facebook ni Wambui Brayo na ginya Facebook page ya kibindi gitu etagwo Irio to Gĩtheri uthi haria utwandikire utwaririe na nduko gucokeria kana twigwita hako kiruga na ithwi na ndukanehere mitambo ino o hindi o kiumia tugacemanagia haha tugoka tukaruga niguo ukorwo kimenya maingi megie urugi nitwirigane.